6 je ujutro i ruka ti ni ne stigne do budilice prije nego glasovi u glavi počnu govoriti da je prerano, premračno i prehladno da bi ustao iz kreveta. Bolni mišići leže mirno u pobuni, pretvarajući se da ne čuju kako im mozak naređuje da se pomaknu. Legije glasova viču jednoglasno da pritisneš gumb za odgodu i vratiš se u zemlju snova, ali nisi tražio njihovo mišljenje. Glas koji biraš slušati je glas otpora. Glas koji kaže da postoji razlog zašto si uopće postavio alarm. Stoga sjedni, stavi noge na pod i ne osvrći se, jer imamo posla. Dobrodošao na bojno polje. Jer što je svaki dan nego niz sukoba između pravog i lakog puta. 10.000 potoka. Svaki obećava put najmanjeg otpora. Stvar je u tome što si ti krenuo uzvodno. I kada odlučiš okrenuti leđa onome što je udobno i sigurno i što bi neki nazvali zdravim razumom, a to je dan jedan, otud postaje samo teže. Stoga budi siguran da je ovo nešto što želiš. Izlaz ti uvijek stoji na raspolaganju, spreman da te sapere. Sve što trebaš učiniti je podići noge. Ali nećeš, zar ne? Sa svakim korakom dolazi odluka da poduzmeš još jedan. Sad si na svom putu, ali sad nije vrijeme da razmišljaš o tome koliko si daleko stigao. U borbi si protiv protivnika kojeg ne vidiš, ali osjećaš ga na svojim petama, zar ne? Osjećaš kako ti diše za vratom. Znaš tko je to? To si ti. Tvoji strahovi, tvoje sumnje i nesigurnosti postrojili se kao streljački voz spreman da te skine s neba. Ali ne kloni duhom. Iako ih nije lako pobijediti, nisu nepobjedivi. Zapamti, ovo je bitka. Bitka između tebe i tvog uma, tvog tijela i iluzije na ramenu koja ti govori da je ovo samo igra, samo gubljenje vremena, koja ti govori da je tvoj protivnik jači od tebe. Priguši glas neizvjesnosti zvukom vlastitog otkucaja srca. Spali sumnju vatrom koja gori u tebi. Sjeti se zašto se boriš. I nikad ne zaboravi da je impuls okrutna ljubavnica. Može okrenuti kovanicu i s najmanjom greškom. Stalno traži to slabo mjesto u tvom oklopu, tu malu stvar na koju si se zaboravio pripremiti. Dakle, sve dok ona skriva detalje, ostaje pitanje, je li to sve što imaš? Jesi li siguran? I kad odgovor bude da, kad učiniš sve što si mogao da se pripremiš za bitku, tad je vrijeme da kreneš naprijed i hrabro se suočiš sa svojim neprijateljem iznutra. Samo sada tu borbu moraš iznijeti na otvoreno, na neprijateljski teritorij. Ti si lav u polju lavova, svi lovite isti plijen uz očajničku glad koja kaže da je pobjeda jedina stvar koja te može održati na životu. Zato vjeruj tom glasu koji kaže mogu trčati malo brže, mogu baciti malo jače, mogu zaroniti malo dublje i koji kaže da su za tebe zakoni fizike samo sugestija. Sreća je posljednja željena samrti onoga koji želi vjerovati da se pobjeda može dogoditi slučajno. S druge strane, znoj je za one koji znaju da je to izbor. Zato odluči sada, jer sudbina ne čeka nikoga. A kad dođe tvoje vrijeme i na 1000 glasova ti pokuša reći da nisi spreman, poslušaj onaj usamljeni glas u dubini koji kaže da jesi spreman, da si spreman. Ustani i zasjaj.